Anis as an gyma fórstanach cynnych ag di chi a rwcwg an Sasain gan SpeakGaelic yn tiolbach a ha yn diw filanta Suzie NicDhonnchaidh. Fal ti ge SpeakGaelic a hwsi, nes e rwcwg tu an Sasain ach an eisiau biking ein mar a han ac fi moachal i'r Gaelic. Van met de hanik me heen zijn heel wat hakem nuos gan jelen skihanach leichen sure en hasach. Haromiach riblin de diek geus. Agus van een noorschen a hoel mi Gaelic sonne hiet uud. Agus a kainen van mi sminnig gere kanen alwyn a veintje. Agus van mi diedig son barach gejunsach met Jane. Agus tokal er sin, sonne vai cho kutmach uit, gejunsach ik tui. Gefilende? Dus ga je met beloch keitjach. Rutte kan goed tarinka gaan met jeen. Eis va jidag gaan met haring. Eis vaakemse rigadike junsachug. Eis gejarf se sin over. Gwoorsin gaan jellen skihanach. As jay baas maher. Gwoors me heens me vaher en noos sons gebrugo gadike junsachug. Je bent u als a kochka geval ma. Shege jera beheine, agus chaimi gan artscoil an post 3 an hasach, agus bekin Gaelic ionsach agus norsen chaimi gan tolvor son barach ge yenu trove in the Gaelic. Agus haís gan de churú rís na skilling canin ag chunna hire gro gopeth an an sul na Gaelic. An eisiau gein bikin man sin? Ge jera beheine, well, van a bami mu choig bli an the diagagus, bami son operain an the television, agus van realtas econom, vad kur barach eriketjach go krulug trove in the Gaelic, agus leishin va kodamacum and darut the yenu television agus Gaelic, agus chaimisteach son oper ek television grampian econom, agus program neach gynna van telefis, agus van the noorschen a hoosich me an an krulug Gaelic, levit koper ed telefis, agus horst a vier varum ha koinjem. Agus Jane a skielachgan as eentje niche ro goper. Ha mi smaoineachadh gure in skielach is eentje in de goprich me. Ban nu van mi koper Jorpe. Agus ha keinim chaisin gan Turk. Gyditjes jagaif kri halavain as a skide far een rochsin. Va 3 meesen jommersin is jagaif kri halavain morein as a skide. Agus chanig sin ri tjilbach. Ek nach ro datsen bi. Va charach fiús jalan achge, wat de fidach an de tente. Agus ha caineach yn wat cho cainel, agus cho carstel. Agus a ganians nach rosien achge. Wat hast du genu cwfben yn tigain. Agus ha cainel me vi clich le nien og, agus charoi ach. Och mies yn dieg. Agus via is a taring a machas as a scutol as a scris as Jane a cri halavain ex vadulach gegroi maraf ach vari agus va she bwy fod a fyd a sgielfoca fa she narimsa. Mis mwynhau geresin yn bwy is mor yn y sgielfoca yn yr goprich mi. Agus eis gan de glóisiú a asha hasain an da víle a ach híliú a galopa. Diolch offer is this a bhaid a chuis Gaelic a gléig tranúne sin? Wel, tang de chaldaf son y siarad sin Gaelic a BBC von mi hast de genu písan nuair a bha mi na neach neach hi is an Sasain, va mi genu písan neach de radio an Gael hast agus Noorsen er chaimisteach yn y finistralach agus haas med genu písan as mointin na mathaine agus genu matúrich de radio an Gael agus cudurut an eile cudeach. Agus am smaoineach a gure sin na hugaram mo Gaelic a chumile dod. Ha chuma yn eisiau fáiltear bheis a chud Suzie NicDhonnchaidh. Agus a húsaí leis go raibh léas cúspar a phrógamsa ha úsa an an dríach a ha gomór có chéaltear ríise sin. An éon se gain bicin man nopad acad. Se chaplain a honum, agus ha mi cwpr an an hospital, cólarí Michael edd ochnar chaplainin eile, agus bísin a cwpr an an hospitalin beca agus móra an siarach fithe. Sin ruta bhísin a díanú, bhísin a cwpr cólarí Íslandtíich agus an teolbhichin agus luchgoprach, gus cúram agus taich spiritual a having de gúne. Nis bí cute gúne smaoineachadh go bhfuil sin a cíalbach a gambí sin a brain mi dhéon cúsin cochéiltearí cretiu fat na húne, ach
Channeil sin cutramach de chute gúne. Smar sin bí sin I brain muna rutan a ha cutramach gan na dúne a ha bíalúáin. Agus cibir a hána acu chun na hóplach sin? Nuair bheith mí híos an na dorsit fan an rámí na a vinisteir an na néiclis, bha choramacham a go bhisteach go ospital is a bheile mar siaplin gosúr hollach. Agus chóirsta an óper fiar bharúm, agus ban na nóir sin a hánacha isteacharm, go rámí féin na seirse choraman a bhí cúpar cólarí dúine an na néicin, nach rámí féin fat na húne mar vinisteir an na néiclis, agus an na nóir sin a chogúnmí go bigé má barach an óper a hasin an an ospital a dhéanú. Agus cibir a ha idir gealdaiste ma bhna bhí na do vinisteir? Wel, sa hiadátje ha mi cúpar gan an NHS, von han NHS eniochúg go bhfuil cúram spirital a cheart go cutramach de gúne a ha tín sa ha cúram medicach mar esimplir. Agus ha tórst chom go a bhí brúnrí dúne a sa chéirsneach, nuair bheith mí na a vinisteir an an néiclis, bha mí déanú séidir sin, agus dul go cynniúin is eile mar a héalaach tú, a charrá iad de choramanacham a bhí a sa chéirsneach na bheith còrdacham, agus ha seo a seirse choramathe sin go, na a bheach sa cuiú. Obair go má cudramach gin Jacob sa bí. Is it jalbachig seo chéiste vis me cúr ar a thula duine a túlóin ar SpeakGaelic, a bhfuil fachgóneo apars Gaelic ann a ha gomór a cóirse dút. Agus carson? Fachgóneolnach a hacamsa, sé snackendarich. Snackendarich. Nu sé chachainig mé carsonna dúnsich mé an fachgala ha sin. Ach, son over a chorcan, hórstarúm, agus sé sin ungenú nachgil Gaelic a hecan duineacham. Chan je lis an carsán a hooker sin ach ma ha mi géir fachgil Gaelic rá sé snackendarich a vis a grá. Agus a míide chu gé dé hánan snackendarich, ar ikals nach tuike hula duine sin. Sé woodpecker a han, agus go forstanach mar a bheit sin fuideach an an Peterborough far an rá sin a fallh bheit taibí an agus bheit sin na clointeal snackendarich, bheit sin na cloineal snackendarich, smar sin brúg an fachcail sin a chleachcuig le chéint. Ach, chan an go má trích go bhís féimil gain ach ha eice cuiú. Wel, apar dúachgal a sin agus taplit a húsí ar san ín se géin, man nopar íangantach agad agus me de lia dún sa ché.